Me did Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come when you too much G8, too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Abusia for any Addo no mema obibia akwaba ede ebatu ma GHS so Ganu wahala jumede ena ebre asosamusun for muniaba ekwesi kapa mede ebebesum ashofo ene etiefo na ene dey de chese enuma nkrofo ama ebinuma ye no esumu ase anase nkrofo ye bo wo mo epam Emma womo eye nyina aba bedai edi ewo eye ehem mu se de Bible ne kan yesem eye de yinte nyina betimi aba bepiem wo ehan mu no aha sa pepepepepepe ena aba bedu na denti ena meka sa eye ensem we National Youth Organizer, Emma, the ruling party, New Patriotic Party, no, net day, woko bona propo, bolene and potamo, honuna, and no, and Akuffo that was 2016. Wamoswa man penny, His Excellency, another danko Akuffo sata no war position. Wamoswa efudaka didn't funny body home, and I just a woman just a man penny dear, Jodia were we papa, and ya dear say, nay, politics and a memo career now, dear sin and son, a bet me abem. Na candinia would be National Youth Organizer, and Nimu Metre, any abema, Edim. Lawyer Henry Nana Boachi do not a friend said Nana B. No go PMO ewo Savannah region bole ene bamboy constituency one no na ho ana just said Sa enkrofukwo we ya emre bi atwam 2016 ya bo wo mo pa ema wo mo 100 Ghana cedis o mo anu to no mo di tudwa say ya bo wo mo pa ma wo mo 100 Ghana cedis ache say so wo mo emfa endi eya wo mo edwuma ana say wo mo emfa enkoye enyoma bi a ense emfatam ewo eye rally ase ema wo mo ehunu say EPP de yesie wo mo sunsun esie wo mo hyebre sie wo mo bibia ene dey Nana B, Okoko Piemo, Ewo, Bole, ne Bamboy constituency one, woman etu edi na chisa wansa, womo ehu eye ashe dear eno. Now, woman to lead the chin, one also one pamu, one was as a Yakopo de Obama Obia, it's every Pamano for the song Domo, Eddie Mobia, so be the fair free a year, Mayoqua woman, now about woman de Munquadia, woman any a year a how biara, now and Nadia so say woman Pam, woman do or woman, our FL Esum. Now, and nona a young lawyer Henry, Eddie and some no add to your mamma, Tiwano, ever share woman do woman who December 2 a jar SN. We were deceived to carry a coffin some years back with Nana Addo posters illustrating the end. Mahama is our brother who neglected us over years now. And no NT and I shall say ama womo free NDC amanyoko abedro was no amanyoko na kasama for kasa edema Akuffo no Ala Hassan Anas na enomu enema lawyer Henry Nana Boachi Anana B enso edi etu eja ese so wo beto aba omo nhwe se nipa no ofri party A anasa ofri party B na mo nhwe empuntu a nipa ne de beba ene de nipa ne be edi amom ne no ena wo nhwe so emfa ento abana se na no so de nsem no etu eja wo se don't vote for a party because of where the presidential candidate or the parliamentary candidate is coming from. Vote for a party that has raw appetite for development. We any and someone what they etu eja edema one more etu eyeba because we tuba we politics mutuba panibi wo matuba every year NDC amanyoko nim akopemu ewo MPP amanyoko nim omu ne say and some ye share wo mutim say ye man panyi asese wote akonya so His Excellency Nana Akuffo wonye ni papa ne de keka ho a enunti ma wo mo so a fundaka wa NDC rally ase that was 2016 ekeka ye nyoma ense emfatam edefa ye man panyi hu no afi pa no mahunu say
ye man penny enya san wo tie wo je wo man no ho wo man no ho do wo man no ho ye de akoma a just why na do so obebo wo man no ama man no so etumpon etimi SCPSC eta enti so mo tina no mo yo ma je so betina do nkume wo ma hwe bi de fie mu pa aye campaign de ama mo pa de mo hu se wo mo ese wo mo emre na mo obedon eye osno manyoko no aye man penny is excellence na nadra ko Akuffo Addo ene ka ho dia ene wo mo ebetimi adi emu na so se we beto odwane na do na ka so wo mo boa eye wo mo yehu wo mo so eye fudaka na enye wo mo ene ne dey wo mo ese wo mo enjoy eye na na bi e wo osno amanyoko ni no eye entro bi ene wo twa na eye na na bi no so wa manene ana ho ankofo betu mfutuo edi agu na na moment to messa sere funny face say o bibi a wonom a wonjai no reply odema kokumenu ase na ase de na bem krepu e wabrabom a aka ne kakrapo na ono ankasa de ne nkwa afiri ntem we kra video ya me ye kra mfa se funny kra betimi ahwe video no wadidi macha Akwa basonko enkoma se abre se wajebre ehweme ewo tuma GH so medin adena na ama owusu ana yedi ehia se su dia na ye trending issues abeto dwano na mede ebesum nebusu for as currently the ekoso trending pa efa comic actor funny face now what real issues then the baby mama that is a problems with what they abeto da nebusu for weeks now no we recording all sorts of videos I don't know what the address issue no so won bon asem be na ya fine na we ja at home na Akuffo Addo na no maba bonten abekasa edi etia kwan ya wo fa so edi address ne private issues at say wode nam social media so na dodo na o meka no so record video no we yo ma no o se fata ya no de amount directly bi o krampa we futuo no ohwe na mfa kwa mu sa na wode amema na nso one of comic actors ni bi a ono so agidi mpa oba no kuma wudu mu a ono so wodi mpa metre kweku menu ono so abapontin abe record video bi ono so na drink kakra a owo efa funny face ne current situation no wode futu afem atu dwana enka ni yesusu say na nkodi tu dwane nka funny face be fan another way but with the way kweku menu address issue no wo kasa akacho kana for say wo mu funny face wo mpaye mu na wo mo ben no so emwa no say ni phone kwa no be sizi emu abi o metimi aboa no say na be ya nyama ekoso na ni issue ti ba bontina so betwitwa no wo mo nyama na amate say kweku menu ankasa mu no wa gaining a lot of respect nebusa for yen boy say na wo too funny face efu de bia na meka se ade bi se obefa ne tra batu bekom no na mpa bo so ka na moment to messa sere funny face se o bibi a wonom a wonjai se bia yensa funny fachem se me kasa se bia yewi e bia trama obi na woto a ana se me de menim se onye bibisa masere funny face awade mu asem masere ne se wopa mo onfa ma social media bi me nua mesrew we de obeye me abeyi wakoma mu yeme na de tie mafutu ya making be yeme na tie de making meka stars mo a aya ne namfofo ebe na meka o masem kesi o momwa no kakra mesre mani die na bu kwa so momwa ye ma mudi echi ne momwa ye because mo na mo betimi acheche ne ru aka je se me nua video we hu hia. But more na mode camera scenes no madam for cut it. Eti mu problem amu nua no kom. E bia fa ne beko okwa ana mudi etie na mo so munya bibi kakra. Mesere mo mo no fa ne ba bia wo keka kɔ no amoaye.